Batho bao ba tšwago maemong ka moka a bophelo ba lakaleditše masebotsana wa Miss Mini World Tourism Thatego Moseki mahlatse le mahlogonolo a bokamoso bja diphišegelo tša gagwe bjalo ka masebotsana. Thatego o belegwe ka Kimberley mengwaga mehlano ya go feta. O thopile sefoka sa Miss Mini World Tourism ka Mei lenyaga. Ho ne ho phetheselwa Big Hole Kimberley Northern Cape nakong eo balakaletsi ba tse molemo ba teanang le hona ho dumedisa mabotle ya dilemo di 5 Thatego Moseki. Moseki o tshwere sekola sa tlhodisano ya bo mabotle se tsejwang ka hore ke Miss Mini World Tourism. Dimata ka dinne ke shapo ke dira shapo kavena. Maikemisetso a tlhodisano ya Miss Mini World Tourism ke ho ntshetsa pele bohahlaudi setso le tlhaho ya dinaha tse fapaneng. Ikutla ke le motlotlo ke le motswadi wa 5-year-old o venileng le go lefelong le lengwe. Balakaletsi ba hlalosa ha ba thabile. Ke mo rotloetsa gore a tswelele ine Miss South Africa a tsenele di-pageant tse dingwe gape. Motswadi wa Thatego o re o tshepa ha moradi wa hae a tla tswela pele ho beha naha ena mmapeng wa dinaha tsa matjhaba tlhodisanong tsa bo mmabotle. Thabiso Gadebe, SABC News, Kimberley.